Shenzi kabisa. Haya sasa. Sukuna wanda kuna vangu nisana Rafinha. Wone kubibona kwanza. Jema ndabona kwisa cyane base twa tudretwa. Rafinha ntabwo atakanye nenda murabe. Mubavuge nk'abantu basanye. Ni bisanzwe ni. Bijya hose ari itongo kabisa no. Wari itongo kwe. Itongo twasitumye dukora. Nol G. Allo. Messi cyatuvugana mu mwanya wa Messi ngende mu kiganiro. Isogisi yawe. Oya nta natwaye sogisi. Iri musi y'igitanda. Oya jama surprise nagenda yogeje. Sawa turavugana mu mwanya. Basi nashikiye nagiye habo nyine muri apartment ikizu nyene turafata. Bana Messi afite ngafashe nk'ahantu. Kuva ngako gushika nko mugiza aho sinamara shaka kwegera. Mara bimwe na Lionel Messi. Basi nashikiye nagiye habo nyine muri apartment ikizu nyene turafata. Bana Messi afite ngafashe nk'ahantu. Kuva ngako gushika nko mugiza aho sinamara shaka kwegera. Mara bimwe na Lionel Messi. Eyo despite bombo crowd watagwana my boy ni Bruno Prano ngiye garuka ngaha kuri Yaga Nawe TV nkuko bisanzwe kamfata kanya kari sacre ndamutse nongere nshimira abadukurikirana bivaye naho muherereye uno munsi turume na wa muhungu wanyu Mr Nol G haya sasa shenzi kabisa kwa vile none mutamu no munsi ivyo by'iwanje mutenje by'iwanje kandi uranariri tradition kwanza dusemo kakarimbo kiyo shenzi twagiye Okay twagiye Shenzi kabisa. Haya sasa. Nol G ngo mawayikora kuti tuyita kwidwa kuri ntuze ya. Kuri. Twe dahere muri coming soon. Oya ndi mena isohoye. Kandi mukamara kubona Fabiro. Isohoye. Ufise nini nasohoye ryari ipesi yo muri umufana. Narayibonye kweri. Winjiye neza ariko gusukonwa ki. Oya imistari ni kujyanye nyene. Mumenye je mistari yakera. Update ni ijyahe. Kandi shawa ari hanze. Byo byagenze banzugane tukugenda rwawe ko rwagenze. Nyene byagenze nini bisanzwe mwenye narundi nyene bataje tuntu kweri. Vanga kugenda hanze ni sempe. Ugenda warumeze fresh ibintu byemeze safi nyene mwaragiye mwarabibonye. Utupisha none ntatubonye. Kusame wari wahindutse gose cyane nakayaga kahari hanze. Hakuna kayaga agakima ubuzima bwiza nyene nyene nk'ibyo nyene. Ushitse ni suri kachihindo. Haya sasa. Mr Shenzi kabisa. None target yawe y'urugendo rugendo wakwiyumvire gute nagora najya wa star ko twatumenyereye uri umuntu kina comedy uri aho nyene. Oya je sina comedy sana ahubwo usaba nyene nakugenda kurumva turi mu content creator. Content creator n'umuntu ateye ibintu nyene agakora kantu nyene akabona abantu basi ni influencer nyene. Ushaka kubona ikintu akagikora ama promo ndakora gute na gute. Ufise rero uruhande rwa comedy n'uruhande rwa content creator. Content creator ni bije mubona nyene umuntu ategura utuntu iki twakora nyene ugapromotinga abantu nyene basi nyine bakira kantu kiwawe ikaba content nyene abantu bakayikunda bakayibona nyine batamenyereye. Hasi nindi bo nyene by'ubukomedi rero sasa kugira rugendo turufate ayo mujya borose nkani mire muri Facebook kandi abasaba abantu bakekwe yego ni bake kandi ni na benshi bivanye n'ibintu umuntu abakora bivanye n'ingene Facebook yabikira ko mwaje Facebook anje biri hano urabizi kuba mwaka uheze ano nyene yaro nyene gakora kuri TV nyene nabivuze irimo igihano cyo kimazemo kuva mu 11 ku mwaka uheze umva kizana mu 11 nyene cyari kirimo gusa nyine narakoze ndakora sana maka ndaje gutuza kuri senkani cyangwa gatire nk'ire senkani wari no tungana guserebura hanze sukuna wanda kuna vangu nisana Rafinha wone kubibona kwanza jema ndabona kwisa cyane base twa tudretwa Rafinha ntabwo atakanye nenda murabe mubavuge nk'abantu basanye ni bisanzwe ni bijya hose ari itongo kabisa no wari itongo kwe itongo twasitumye dukora hagati y'ibintu Nol G urugendo kwe rwambwiye ko ari rwemeje nka Nol G twe tuzi kwe basi abantu benshi batabyemeye bavuze ko ari chat wena byemeye jewe kiso mpa muce kabisa je ntabyo nemeye neza ubona cye mbona wahindutse isura amafoto ni mwayabonye ntajya nyene nibijya wowe pinza chaza wowe twaje nka chaza mwarambonye bijya mwese hari twize duhura wapi yanagiye wagiye kuramu gym wawe Rafinha aramini ama nge gato umuntu musa telefone Ubona Messi Nol G allo Messi cyatuvugana mu mwanya wa Messi ngende mu kiganiro
isogisi yawe oya nta natwaye isogisi iri munsi y'igitanda oya jama surprise nagenda yogeje sawa turavugana mu mwanya neno biti Oni Lionel Messi n'ibintu bisanzwe muvugana ikirundi nakimwigishije no twomana imisi nka mwigisha ikirundi nagira akwizi socks warayi iyo mwana tizanya amazox umva ro kuboro yagiye muri antrenema amatwara igiwanje rero nanje cha nambara igiye ntibyangana wariko razungura kubati sino akace nitiziyo nk'abantu babana kabisa birubi n'ibintu bisanzwe cyane n'umenye n'abarundi nyine bataje ibintu uko kumenyera ubuzima busanzwe ko wajyana babaye kuyindi revo biratugora kumva ko umuntu nka wewe waje yigishikayo namajije Lionel Messi ngira abantu baba barindisha nk'abantu babasana babuzoba bava muri East Africa basinyene mu Burundi u Rwanda na he avuga ngo nta numwe namubwira ntandiri mbabuze bivuga kuno ndakora mu ijya Fernando Kazimani niwe ndembe ya mbere soma tuzi menshi mu Burundi avuga nka ntaza tuvuga ngo ari indirimbo nzi ngo kandi kuvugiriza ace ntangara ari bwidino mva ngo yavuga ngo yango no jino shenzi kabisa ati gonga aho ni je cyangwa yagutwikiye ko wari washikiye basi nashikiye nagiye habo nyine muri apartment ikizu nyene turafata ana Messi afite ngafashe nk'ahantu kuva ngako gushika nko mubwiza aho sinamara ashaka kwegera mara bimwe na Lionel Messi nabyo n'ibintu biriko ndigeye okay rero injyaza hari atarakorohe bakomenyere wira amateke barambara amapisha yiwawe amateke y'ibijumbu nakundi ngezo ngamu cy'amatano ubu avuye no ntekega namaze imisi mike nagiye rendi Matari madisi nibuka cangaruka nagarutse ejo dimanche ndaza warabonye post avuye utekeye yari nkatunze uduceri ndakundi voka sana nagenjanye voka bana ni keke umusishikayo bangira agakeke nyine baza kunyakira akavuga kari kubanda akavuga bande bakwakiriye no byabana mumenya hariya nuko nta post nje ndabeka ngo video canke iki haranyekeye nyene abantu nyene baba influencer hariya nyene barakwakira nk'abiri botubwira bakwakiriye abantu ba influencer nabo bomenya bacira kurikana abantu ba influencer cyane wamuzumira ngo Firmino ndamuzi ujya yararimo n'abandi nyene n'abandi bandi niko mengo ujya kunda ibintu bya football kandi rero ni super rega je cyamamara mu bintu byose baba banzi ata football cyane ko usana Rafinha Rafinha kwa tuzinanye ikintu tuni no Messi so na Messi tugene tubona n'ibintu bisanzwe ikintu gisanzwe pe Nol G official bwo ku bintu by'ubugene n'ibintu byinshi n'ikintu gishasha bivaniye hanze nubwo muri hemwe no Messi content amakontent menshi wateguye abana tumeze fresh Kwataro change naze nitwa warubizi mazi style bana kusimengo washu hagarika kwera cyane kwa urugendo rwacu gufata rimwe yakabinda yipostinga kandi ntibyagenze neza ikintu cyace cyo mu gikosa cyo turayifuta mugabo ndasize video zikoze vuba ziraje kwandi bantu nyine za warubizi cyane abonye baduha ama video mengo ntashika ko ratanantuka oya namaze postinga zibiri yakabinda naciva gusa nasize zikoze ziri tayari mu misi zira ufite ama content menshi mugiye kubona menshi sana kabisa meze fresh Nol G official beno jana hano mu Burundi nk'umuntu wa mbere wawemera mu content creator bano barabaye benshi wa mbere bwati je uyu content creator ni baki barabaye benshi paraporo ya bako bara okay wewe njye nka tatuzi wewe batatu tona ba yaji si content creator no mu ujya no byemera bandi abandi bashano ni benshi ni baki benshi kabisa turi bake jewe ni yaji ni tubane neza hano baki ujya Gabi news ujya mu kaza fresh kwa kaza afandi ni bo ujya na manda ko iboro zibeze mu fresh umva muri benshi serious sana uvuze benshi jina ntobashika nka 10 kuduga kurenza turi bake turi nka 5 n'abandi barenga ko bake anda sana aba promoter cyangwa bakora ibintu mugabo bakoma mu kintu kimwe mugabo twebwe tubona muri iki muri comedy ibyo boro byinshi hago je kano je kino burya muri Messi nako ndatahura fresh wemenyera ari umuntu ukunda gukora zijya content zawe ukazikora ku nkungura y'aba star ibiri hit harakano kamera nati kagucitse kwe kaguti kamera yagomba je mugashi nakoze content narayikoze naga ntushaka gusinya ko nawe ushaka gushira mugashi nkuko uzo kora yo boro nza kubibona fresh nyene ndabivuga nyene ndahita nayibonye gusimengo wakoze nkuko umengo ramutinya kwe ase kumutinya navuze ukuri gaje nzana ni rubanza manazanye ko ndaruca kavuga ati bimeze uko uko rubanza rwashe baya na saturare muri no misi ariko agira yani baya na saturare ni nduru kabisa abo gafitino daga umwe ntanzu nta mahera ufise undi je 50 miliyoni nkamera y'icyayi ubundi akambwira ati wewe ndazi naho ba urapanze hejuru haba abandi mu cyaba abandi upanze akazuko hagati nta modoka ufise ni ufise bagotije uraza kubabanyi ari ndavuga ari sheba kabisa abwiye sa ndagwe video
kandi azakorana vyiga neza ndabi mu madosiye wanje kwa musana mu makuru ndabe nsakambure fresh video chisho urabisho bivuga ko urubanza rwabo nivuga ko ntabwo narenze kwera ivyo biboro nyaye ko harumeze imisi hanze birumvikana amakuru muri mufite amakuru nyine amakuru nkayamenya fresh nyine sinaragiye no washi ubibaga nje ngaha mu Burundi kwe sinavyibagiye ahubwo nkataye nyine biko bira kiko nyine birabasanga abantu bashaka bizi n'ibintu by'uwanje tunyine mwe nabwiye abantu navuga ati nagiye ngo wapi ngo cyati gibiti ngo montage ndavuga ati iyo bari nzara mwariye mwe ndireka n'inumi none rabo ndahana nagarutse waragarutse hashtag ariko rero ivuze ati je ngishika mpereze ibinyamakuru bimbaze baganiye kugira ubimeze neza je kuri nkuna amaze kuvyemera kabisa kumisigura nko natsago telefone basigira amafoto batabibonye yazo no bubeshye tubasigira amafoto zo kugira Ushago na yuka da hama video cyane cyane. Ama video. Teko tuya twane no cyuko cyaba influencer bakora. Nase kwerekana kubera abarundi yako cabando. Sarundi gusa ahubwo ahantu nyene bisha ahantu nyene mu mutima nyene. Sarundi kwa abarundi bitso bose ari babica internet bose ari beza. Azati nkiyerekana cavuga ati umuja nakariye naruke nakuze tukore nkishira nyene nkashira. Twa hafi na hafi. Nanye video iri mu modoka ndiko ndabigiye. Nyene ndijya siko twatanga. Basi iyo video batayemeye. Abantu ntibemeye. Barambwiye ngo no video ngo yaraje sibe samwemeye. Sinzi umustar yavuze ngo baba barayibonye ko Sinoka fresh kusema ngo ngo ni umustar ngo hatoya ahantu ngo acatereka ko yamajambo yasibyo bagana abasa basa bamwe nabaye abara makuru atari bivuma makuru fresh nano je nabwiye mu content atari kuremera muri Misiri ni wa mbere ni jewe kwanza ni namba 1 namba 2 namba 3 namba 4 gushaka nko kuri nka 10 nta unda cyakurikira nyene mbona akaruze ngo basi asanze nabiri nko kwe abadamwe dukora ibintu bimwe nka Erike ni fresh Nino mjama twango urupeti rw'igihugu azamubone abantu twaza bolo zacu turakaze no turi bake kandi imezano hisho bagire bagiye bazizemo ushake namwe ngo biri kurundi gwego inde rike yabitangwa sikera sana mbwa yarantanze kwebya abantu ujya ronda kwemera sana bro ndumwa cyane ya kutuboro kwetu ndabibona ndimo ndabibona ibintu akora n'abatume ngo ndamwemera nyine kabanye kawe n'wazamani paraporo yiwa si cyane mbwa nawe ninga batanze nk'imyaka nk'ibiri sinzi ko bishika cyane nk'ibiri gusa ni nk'ibiri naga ntandi ushobora kuvamo kavuga ati waranyiganye ibiki n'ibiki kandi ibigoro bikora abantu benshi imana nabajya namwe nafite inciwe uje gutanga ikintu bagikora ukagi akaro wagitanguje basikikiye ati ni akari wagitanguje mwa usanga hajunda gikora nkawe akanya gusumbya amage gukora fresh agotwara n'abantu mugaso Yesu uko ujya kora bolo ziwe kuzi bolo zinshi zanje nkora sinkazijya zazameze kubibona je n'ibyo amakopi nyene nazanye by'imidara nazanye wana wegeze gupostinga haidegeze gupostinga uvuga ngo aka kantu k'amakofi kanje bariko barakigana ku mihanda mbona kwaza amakano ko gukora kujya kopi oya Erike sinza ko kwikunda kwishamo sanje je sinakantre kiwanje akantu kiwanje ni video ni ifunze kinyo kayugurura batero vuga ati icyacha y'amamare nology no kono winjira aho vyantre yiwanje akayintro akagenda burene byinda just je video yiwanje antukabatsi udakunze ikunda kiriye nanayivuze nuheruka iyo nyine zazimeze fresh nyine bana zihariye kwe kandi je ndakonesha ibintu by'abarundi sana none je ntukora byo bastar kora bakwita amakofe cyangwa umugasanga umwe ahagaze ku ruhande nuko ubutanga gukompara bo hanze na mu Burundi mvugo hari nkaje bwa mbere ushobora gukompara ari nje abiro ngaha mu Burundi rero nta muntu wese avuga ati we akandikiranye bose bati we peti yangu bije no kuragira sibyo akabigaya muri make ya bwa mbere neza mu Burundi hariho demokarasi sana ku muziki ho umuntu yaje muziki bona n'umuntu ashaka gusora umuziki abafana bakayanka bati tuje YouTube tuyitere ntuze bakayisinyana mu kindi mbikavuga iyo wasoye muziki n'uba basi uwa personnel wasoreye abantu abantu ndimwo wowe urimo na karimo wabikona umuziki je ndagukoreye suba ngo beef ngo gutana gute je nkoresha content yiwanje gutwenda no kuryohera abantu akarimo na promotion iyo ndirimbo umuntu abayisohoye dotari nka WJ9 cyangwa nka WJ na Mboso bifese na kana Kiss Brown ibintu nk'ibyo umva masi umuntu abyo nyine atanga bati ibintu bije gute ati bifese amukompara na ntuze abaje sendero abantu David mbona je mutangazo tujege kuya indiri mboni ya cyakira kuri YouTube sana muziki kurashika ku so none Mr Haya sas shenzi kabisa ni cyaki kintu special kimaze kubako mu kazi wawe gitangaje tu mu kazi wawe ni byinshi baze kumbako ni byinshi baze kumbako muhingitama nk'ibintu biboro sanze kundoshika aho ngaha nko umunsi kunzwa n'iki aho ngaha ni ibintu byinshi narose abantu narose uduhera nyine atari meshi nyine gusema ko nkine yarindiye byaramaye abantu abana nyine nyine ko mu bantu baranshigiki ibintu byinshi sana n'ibintu byinshi sana so no dazo afite papa na mama byinshi mama wanje gusa wenyene so no mama yaravye shabwa ati je ndifise umuhungu wanje
aravye ibintu bwo kuragira nkunda sana mwana n'umufana wanje sana n'ubu taka ko telefone na telefone kumbiriza mironje aranyemera sana aho ndiboro wanje sana gusa igitangura nyine harimo kakamenye no kuvuga ya ibiti je kagira gute na gute mukamaze ko natanga kutaharinjira amafaranga mwana enda kwemera yabye kwa meze ibintu bitinjitse nta avuga ati tumwanya ibintu bisa bitinjitse noti kandi unye birago mu byo nga muri Afrika si mu Burundi gusa muri Afrika mbisho ngo ibintu byazo zose ngo bizokwinjiriza birago biba bitahuri n'abantu nyine bakere nyine basigira bakene ibintu byo kukagene biboneka ugiye gukora ikiyeda ugiye gukora iki ibintu biba biboneka kandi nacyo mu twibona sinzi ndera honyene imamba ndiyo kumba amatafari ayo ubujyane ibakanse nari kumba amatafari nakemba umushinga inzu yari yahagaze nabuze makobwa ndayishiramo kandi noje we yagundira naho kubatse ubuzi bukanaka izino konti za gukora zirakora yakoronka umusheri kwe ngo ntibiki akavuga ati je mbonye ati ndazi noroje n'umusheri wanje na bya content akora ngo ntazavuga ati mfuse umunga atari serie kwe nakera kuva ntana dutango nakera ntibanyeme no nkaje bonyemera gute nta mahera ntaki rega si bose akunda amahera ubu harije kuba bayibesha saho kunduka ye uri muho mukunda ndakunda amatara ya gusa karuka ngatagase neza kana sa fresh so wawe bro basi umugana ko mama arabesha kweje nawe ni mugica atanyungu nimwe irimo kutapfa ati jera nabumye amatafa byose nahejeje urire dad basi gukorana n'abantu benshi aramubuze kwe nk'uwo mundanga kanka kwa dukurikirana ivane yingobonye no kuri twe n'ivane yubuze shatwe ibane ndavisinze hagaze twese amatafa barabuye yatari mutane yatari sine tu tikatwizere mu misago boneka Jena bwati kweno kweli byo mugora ko nk'umusi apana ngo ni kubera ngo ngatamera office kama akano kama yanako kambere ubunye mutakara kama he no money no rap ya nteka ni bose 19 aya si bose kweli nibyo ngapfa kubabeshera agenda zafite rekera bashiki bacu ntabuze ngero rabumva komega mu ndeme yaguteye depression kweli muri no minsi nta no ntabwo turakundana hano urapye gusa mukubona bazo kujya indobo nyinshi zara niyo mpamvu kwe zara nkora yakana kuvuga ubundi namubonye curi uca wiruka no je manda kwazi kugenda ko hanze nicyo kintu ukunda kujya kwiye nkunda kujya jivoka bani voka kwe ivoka no buswagi je nuzare inyama gute wanje inyama ntabwo kuzijya nkuzi naho nyene kera najya uzokeje gusa izitetse mu mavuta sinaji bose barabizi ndabitanguye vuba inyama bro je kintu twivoka ivoka n'umuntu wayimurisha mu niba mvagiye wayitekeye kwa Lionel narashitse ba Messi mbona bakuye amagato barakura nko kunyurana cyane ngo welcome Nol G ngo ikute na gute babwiye ati subizi nakuye ivoka ngati imbugi bakati kujye bamankoza nakavuga shenzi kabisa Nol G no mustari wa mbere kunanga hamwe kwesipira kabwa ati mustari pe ni wanje undi wa mbere twese abarundi benshi mu bamwe dukunda no muri Gend Big Kids Nisho turamukunda sana twese mugabo hawo ni umuntu ati umuntu ndamwemera ko mu muziki abitwaramo fresh naho so ni DJ Fernando Aye yarahinduye n'izina nki si DJ Fernando ni Fernando Aye Mr Aye akaserebre ntakari yamita Fernando Aye Mr Sereb nkuko naje banyita Nol G official Mr Diaspora nawe nyubaza ngo umbe ngo tangara kwitwa Diaspora ngo yarabadije yaramenyesha usanga bariyo ngo ukicoka gusoka mbari muso akabadi tugira uje hanze wafashe amasha ngo byaye tane bamwe tumaze gushika indani haje yabo wowe gusukita winire gusa kuri nanizi ndege wamaze ko mu Diaspora n'abati aje hamaze gushikayo nkabona n'ibyo yamamare nkabibereka imihanda nkayitembera mushaki uri Diaspora ntenda kutumika ikiganiro nk'igishika ibintu bigishika umbwira ukuntu byari bimeze cyangwa usaje nabibona ubona ejo usahagaze neza ngira ababyumva bakora sineza sana katashakane uwesha abantu babandi tashakane ubufasha abandi nyandufasha muta parapora pa ubuska fati ukeka haswa n'ibintu byoroshe ndavye kera nyene kera nk'abakera nk'igitangura ibintu n'abantu b'ubunyamakanga nyene nimbara niho ngaho ubundi ho ngaho naraje izina kandi turabishima tuzogera n'ino tunarenga ataboneka nyene ariko Martin nabonye ajya kuri post wawe ivuga ngo ibintu muri sire ko Nol G ari wabyandi no Mr kuri ya umufana muri sire ko Nol G yabyanditse kandi basanga nk'ubana byibagiye bahe twumvirize bamaze je kuyira nta kwizimisha naje kuyira banze duge kwanza yego gato yakimwe kimisiko nkita akana nize yuko igishika hejuru ntahashitse
bagenda banze baye bari bukiye kinizwe guma biraza bukiye ande kusaza bayumva kwana kano gato ndakushaka kukamara yashaka gukubita kano gato kashe bamotiva musa gato ina ntashaka kumva face baje kugira nije naranditse bro doje ntabwo gira ubwo wanaje kuyi je ko nariravye basi antukana mu siyabori akazi yeboro jabs winjiye neza arapinze ngo apingo abavuze oya bosa avuga ati winjiye neza ariko wahereje abavuze ngo kari bro kari nkangu usanga bakoresha bwa bishoboye ubrego wewe wisebe mzi wako wisibiro byiwa oya yago ngo hakanda kire kajibaje bose muri amatafari ya aje dika ugakwanzi yuko nyina abantu atakunywa nyina nabo cyangwa wemere boss nyine kwe noje muhambo kubita ama dance yo nyagurika FK bigene wari yere canke bashima kanako ko kumonta oya nibijya mwe ibintu byose mubyeme yene tuvyema nyine kwera wowe uraducana kama atavyema na uri baje je mbaza kuza kwibareza fresh je mibyo nibone je nkatoma na monta gato nkayose mugabo igese nzi ana ngira atamontanye shiramo nkagira atambuka amaje kugenda konye kandi bimeze fresh umuntu abura bangori video na dikagiye bangori video na nkayira ameze kuyikora nkavuga ati umuntu sizenga ati nuko nayo kakomeye byagenze gute nibura wonye niko ragira sasa noneje ni cyaki niko radutegura rero abafana bawe muri no miss kiye dutamwo ico twemereye acaca ko tuvuye hanze uzanya ama experience menshi warabonye amandi ukuntu babikora badusitse hari hanze abantu baratumika sana nta kwicara ibyo no tugisha ngo dukora amasaha 10 ubu ni benikati rero nakunze ngo barana nareno ndago mwakora iminsi yose rero vuba bitega ama content kora ama content menshi tagabanije ko kwezi meze face za video ngashonda zigarukane aho video bwishe ubuskiti video bwo bakinanye bwo komedi benshi ubona bya buto nge no content bwishe nyine ma byo nyine kwibase nyine tu content create nizo ngiranzane video ama content menshi meze fresh batagira like kuri ndani kuri page wanje wali nage like na mafollow menshi arabyumva badashinga n'amanani ubu video ndabatumye nyine mbone ko nyine babukunza amanza n'ubundi baburenze basi abantu benshi bashaka kuja muri ya group yawe bakabura nyine group WhatsApp oya naje kwintuze kwinani wanje muri Facebook ari hejuru nashize nimero Zazi maruze uzinyandikiye ko bati bana nkenda muri group ndagushira ubuze n'ibindi mba niba nyine cyakazi gena nayitanze kwa nabagene mu byama promotion by'ibikorwa tugiye nyine dukora izungu kandi fresh ibyo haje nkacitora kwa kenshi bashaka gusanga abantu benshi batazi uko nko visibility ikidugo bwose abantu benshi batazi uko ijya nemeye ko shaka kuja no muri group yinyandikiye ko bati nkenda muri group ndaguhari nkabisara winjye mu kimwe na kimwe kwa ntagwa yari nkije nawe ubundi muntu ushaka gukunda so guys woni Mr. Haya sasa shenzi kabisa mwamutumvise abantu muguma mu musaba nimero yo mu byo mu group yiwe iri hariya hejuru hamande ya profile nakeneye cyunguka bose n'igenye keneye cyunguka murabiza arabamariza so nuko ndaje gusaje nabona gusaye kwe turangiza ikiganiro use gutama akapira kajya karimba ka basuka sozerera karimba ka ekana fisi ndirimbo nyinshi reka mbaze mbwira abantu fisi n'izindi zanditse ndafite n'indoba bamu kucima mitwa X kandi tiga zamu rukundo wari ndayiga to wena uri wanje uze kare kare uri wanje cyo kwambwira ngo nari undi muntu agambira abantu kwanza umuntu wese akeneye kwandikisha agapira ku ntuze kunani yiwe ku majezi ku nkofero gute na gute uri unujya boro yiwanje ubite sempre bana kare gusana ekuye itavuna ku nkofero ku makepi turabashirirako ubupira amafoto yiwanye iki kukaye katavuna ndaza kwa WhatsApp maze kubona WhatsApp mu kiganiro ikindi naco uhakeneye ahantu ashobora kunyendera nka kwereka canke mubwiza kuri Kingstar na mubwiza kuri Kingstar kuri set ujabutse ku nyafase ya mu buyenzi mu byo byose ikorera kare muri beshi rero yes akunze ba yaga nawe yari Nol G official Mr. Haya sasa niyo twari kumwe reka tumusabire yagenda du Mr. Makofe Mr. Diaspora Mr. kabisa Mr. Shenzi kabisa ushaka kapera yo Shenzi kabisa yo Nol G a boy from Ramja kwagiye Shenzi kabisa haya sasa Shenzi kabisa haya sasa yes Nol G gusa na kandi mwego na Fabio gusa nta pesa Fabio buje nigeze no pesa irimo
Ntabwo ko ikumwe na clip kwanza. Ese ni ziraje bro. Yes ari big fan mwari kumwe ngaha kuri Yaga Nawe TV. Ndabashimire ku bantu mashe kudukurikirana. Mba ndabibutsa igeno cyimba cyakuryoheye ugipakata jugeze bagenzawe. Bashize badukurikirana ari benshi. So reka ndabipfuze rero umunsi mwiza amakoze kudukurikirana. Yari Bruno Plana ngaha kuri Yaga Nawe TV. Nawe butaha. Ubwenge ni wo muti